Pathian nia sipai te chet na rap thlak tak mai chu Myanmar chhun zom zel alani khamini khan mi som ni paruk chuang an thi anga soyania human rights lam chuan mi som pariat an thi angin achin chia ve thunga liam tuar zinga voin thlenga boral an la oma wangin thizat an la pung zela nimin le voin lama te sipai chet na wangin nuna chan thar anom tareng bokane Myanmar a zona thak te in ben belna Chin state le Sagai state te voina tangkhan sipai te chu tharum nen anchetrana tahana mi pui kong zo chu silai le mi tuitlak na hlo te nen anchang le ta he thubua chai thleng hian mi pakhat ta thi towa mi panga chuangin liaman tuarani zona thak te in ben belna state te hi Rangoon le Khopui danga tharum thona achualai khan ahim riawa Pathian ni khan kongzo po buaina om lovin anla nei thei ma se voinai ro sipai te hian mi puidim doina tel lovin chet an thove ta ne hei hi achan bernia langchu an parliament mi puin an thlantlin ayo tu CRPH 10 zona thak Dr Sasa UN special envoy ta na anruatna kalzel ninalanga Silong College chatranga zir chuak Dr Sasa hi Chin state ta NLD hruai tu te zingami nikumin thana he state ta election committee hruai tu nipha aneya ahmalak na wangin Chin state chuan Lailan pia thlona trum mun chu avoi khatna tan an nei thei pha nge ne Dr Sasa hi sipai te chuan an ngai mo in achi le kuang zona thlak te chu an bitum tranta voina khan tahan baka halkha le tidima te tharum thona achuak niin thudon na chuan atarlanga tahana thi hi kol puyami niin kalemiawa silaya apumaka zaingai te awma keaka futele liamna tak tuarte anom bokane muiwa thotran ni khan raipur meiche pakhat chu achena in anrok sakin ansoisa a rolthar pakhat anka plumbok kaniome sipai te hian henu in chunga bungrua anti chenuala chiat nuai li borvel anlak sak bokane sipai kuttuara thi te hi nimin le voin lama vuina hun an manga rong takin chema se mipuyero anjam pha chuanglo voin khan Rangoon khopuya mipuin kong anzo chunjom le a ledana mipui te hian insakna a lukhum ankhum thin te khumin mau mangin barricade an siam chopa sipai du lo na anau chua pui le ne sipai te hian mipui nodar tumin ral thuam anchelek le a insane lama te sangchuan lama te le Sun state lama te silai me puana athleng zui le a anman theyang ang te chu anman zelbok manji nga hian independent media tana thok journalist sompariat borvel antel toa khoya ngen thren ti chu an thona tenge ipoin an thre theilo voin march ni thole ni hian pathian ni angin thile hliam tamlo ma se mun tin maya tharum thona chuak thom hriat tu roma Myanmar ram chu indona mualang mai ani toa Rangoon a phei chuan poi soilo mi pui te phil turin mun then khata sniper te anin kul nge a ral thuam nei lo mi pui te laka sipai chuan indona akal pui mek arap thlak tak zetane an parliament chuan sipai te chu firfiaka apuanga dan kala democracy sarkar an pai thate mi pui chunga anchet na zongjong thlir hian tatma do te chu Myanmar Union Parliament chuan firfiaka apuang ta ni antia anchet dan aya firfiaka chet na a omle chuang tolowa firfiak daudan mangin Myanmar ramle ami puite hum himna tan kan do donani tin thu chua antarlang Union Parliament CRPH hi November thla a MP an thlantlin ten Sarkar nam thlu kani nuwa andin ania sipai sarkar chuan country ate tima se mipuin kan thruai tu tenge yani ye anti ve thung sipai zinga hian mipui thlopa an thruai tu te thu zom du lo nimin le voin lam thlengin soitur anlom
chungzi nga challang ber chu Ranguna Special Branch Major Tin Min Tun ania Facebook a pathian ni khan sipaya thlopna a hnu do thu apuanga mipui lam ka zomin sarkar na thok nuar zinga katel ve do ne ati Mintun hi Police Intelligence Branch a hian kumsang khazakwa somriat pakwa tangin alo thok tran towa zirtop ni khan sipai sarkar adu lo lan tirnan a hna tangin a chola thunei na chau rui chil sipai te hian kanram anti chhevekang an kai hruaina hnuaya hian kumsom hni hnuwa maso na konga kan tumram chu kan thleng le theidon lo chiang tina soi sipai le police zinga hetianga an mani phatsan tu te chu kumthum thleng lungin tan tir thei ania mase Mintun chuan special branch a atho pui te chu thildik nia an hriat lam on ve turin asoma achunga enge thleng don tilama abuai lo thu soibokin tanina min khung ani poin kachung kwale karamta na kathil ti ve thei ani mai ati sipai le police zinga anthil ti hi adik lo ti hria mase tanina khung hlaute anchung kwain antuarang ti hlawawanga mipui lam on ngam lo anom nuala mipui telaka nunron nuam ti em po an kat nok bok ani kha Myanmar boina hi aching fel turin afong chel tu mipui democracy sarkara an politician tele sipai te chuan in rem na an nei thei athabera mase sipai te che dan le mipui ten tlom an tum lo ziate kan nu na chan don maila kan malam huna ram nuam zok kan siam thei don ani chuan poi kan tilove tia nor an hoi hot chunjom zel da na tangte CRPH thu chua ka tangte hian an mani in rem na an nei thei arinom lo hlea in ne chuna mangin boina chu atop thei mai thei ti vel chawane hei wang hian rampon lama tangin ban phar tu an mamoa Asia ram so min tel khom na Asian chuan COVID-19 chungchanga le Myanmar ram chungchang ngai toin voina khan thut khom an kowa sipain tharum an manghek ngek mai chu tiziom dan kong zonan tum dona sipai tele su chi ten in biak na an nei theina turin malak an tumbok mase he boina hian thuk tak chuan an in rol arinom lemlo US chuan Myanmar sipai te chu an mi le sa te tha ban san turle tharum thona an kalpui zelani chuan nazoka chanlet ani tur thu asoya an chanlet dan tur hi soichian omlo thung UN Security Council a US chuan boina chingfel turin nazoka norte po atum bokane UN a hian sipai sarkar chuan anram ambassador an ban khania masemi pui sarkarin apomani awangin alabang du lo thunga hemi chungchang hi UN a committee peng pakhatin angai to dona committee member a hian China le US te po antel anthutluk na hi apoimo theiviau don ninalang ambassador a anlapom zelani chuan Myanmar mi pui sarkar chu anpom tinani theya anpom lo ani ro chuan sipai sarkar anpom pui tina ani theidon ane democracy ngiata buaina kalme ka hian mipuin internet le social media an man tangkai dan kantar lang toa sipai lamin thiamna an man tangkai dan tarlang ve thungte ang kumhni kalta tangkhan sipai te hi mi en thlak na lama an tui thara sumpo an mangnual an kholin chopte hi Israel siam ti borvelte ani deuh fura Rohingya baka Arakan sipai te an be trum khan Israel drone te chu tangkai takin an lo mang to ne democracy an ni lai kha remchang an la ani mel hle sipai sarkar noya man ruale thiamna an nei theilo tur te chu khami hun lai khan an lo chu ve charchar internet kaltlanga in beina le invena cyber security lama an changtlung riau to mi computer le phone heka an data ti chiat le en thlak ruk te
phone ngai thlak ruk na tur man ruwa te thlengin anin chhop to nia tarlan ania an man ro tam jok chu China le Russia tanga an chok lu te nein European company thren khat kut chuak te po an nei tel boka ramdang chuan heng thiam na le khol te hi misual man na tan an man tangkai thin lain tatma do te chuan ami pui sarkar pai thlak na dodal tu te laka amang me kane sarkar an pai thlak nuwa politician lok zual tele an mani soisel tu thren khatte an man rum khan Myanmar sipai te hian internet atangin an chui chuaka olsam tak main an man ta niin the times chuan atar langa hetiang thiam na hi ramdanga chuan man thin ni to ma se Myanmar sipain an man voi khatna anita hialo me hei hian an ram chunga mi pui tele an mani do tu te en thlak na turlam an lo buai pui hle ti chiang tu ni anti hetiang thiam na le khol siam chuak tu te hian tatma do te chuan ani lo lam zonga an man an hlawa wangin kumsang ni le som pasaria tang khan Myanmar hian an thal du lawa ma se sipai hian engemotiin an nei theitlat thunga democracy sarkara khan sipai te hian thu nei na lian tak an nei ba ka anin rel bol na chu mi pui thlan tlin sarkar vilzui le khoi phak rual lova an da wangin an dulam hoi zongin an chetheya thiam na sang in la khom na rem changa an lo mangta tinane mi en thlak na abikin phone le computer hack na siam tu te chuan Myanmar sipai license te anti top meka mase sipai te hian company hne na tanga leilovin midang atangin an lei chhonga an leina te hian thil siam chuana zirna le adanga man turangin an soya license ti top 5 vek hi a harsa hle don niin a chui chiang tu te chuan an tarlang Myanmar sipai thuam thatna hi thil hlau om takani wangin UN chuan sipai hne na ral thuam le technology rala khapa hei hi nazoka kalpui turin an normek bokane